Perché vaien il conclus federal davart la creaziun d'in fond per las vias naziunalas ed il traffic d'agglomeraziun. Dapi il 1990 es a dublegià in Svizzera il traffic sin las vias naziunalas. Las consequenzas en de pli stagnaziun dal traffic e pli auts costs per il managi ed il manteniment de las vias naziunalas. Dapi il 2008 dati in Svizzera il Fonds d'infrastruttura, quel contegna daners per finanziar la construzione de las vias naziunalas. Ultra da quai sostegna la Confederaziun cun il Fonds d'infrastruttura is cantuns a realisar projects de traffic. Per exempel, construir vias da velos en las agglomeraziuns u vias principales en las regions montagnardes. Il Fonds d'infrastruttura è limitat temporalmein. Che sa mi das? S'il project da votaziun vegn acceptà, dati in fond per las vias naziunalas ed il traffic d'agglomeraziun, curtamain NAF. Il NAF è in fond da daners per finanziar las incumpensas ch'il Fonds d'infrastruttura finanziava en finossa. Ultra da questas incumpensas, gida il NAF era finanziar il managi ed il manteniment de las vias naziunalas. Al NAF statan a disposiziun 3 miliardas francs ad on. Il NAF vegn finanzià cun diversas entradas. Cun tot las entradas dal supplement fiscals in il petroli e la vendita dalla vignetta per autostradas. Quests daners culavan già in fin os en il Fonds d'infrastruttura. Cun tot las entradas dalla taglia sin is vehicles sco era cun ina part dallas entradas dalla taglia sin il petroli. Quests daners culavan in fin os en la Cassa Federala Generala. Cun tot las entradas dalla taglia sin autos electrics e vehicles cun in'autra tecnica da tracziun alternativa. Quella duai venir introducida l'on 2020. Se las reservas da daners en il NAF croden sot in cert limit, pon venir augmentats il supplement fiscal sin il petroli ed ulteriores taxas. La Confederaziun quinta de stuair augmentar per quai l'on 2020 per 4 raps il supplement fiscal sin il petroli. Ultra da quai vegnan 400 kilometers vias cantunalas integradas en la rait de las vias naziunalas. Da nov e da mai la Confederaziun responsabla per il managi ed il manteniment de questas vias. Tienins en ils arguments dals aderents. Las vias naziunalas en importantes per l'entira rait de traffic en Svizzera. Il è per quai necessari d'avair a disposiziun avunda daners per las vias naziunalas. Il supplement fiscal sin il petroli ne bec pli vegni augmentada pilon 1974. Oz consumeschen is autos dentant bler da main carburant che pli baut. In augment è per quai supportabel. Ins a creà già in fond sumegliant per amplificar la rait de la via 4. Cun il NAF e os era segirada la finanziaziun de las vias. Tienins en is arguments dals adversaris. Ina part dals daners per il NAF veniva duvrada en fin os per autras incumpensas. Se quests daners cullan da nov en il NAF, mancan els alla Confederaziun per autras incumpensas. Certs adversaris en da l'opiniun ch'il supplement fiscal sin il petroli na possia insomma bec venir augmentar. Auters adversaris en da l'avis ch'il supplement fiscal sin il petroli stoppia venir augmentar per da pli che 4 raps. Las clientes ed is clients de la via 4 stoppian era paiar adina puspè prezs pli auts per is bigliets. Vols ti che il conclus federal davart la creaziun d'in fond per las vias naziunalas ed il traffic d'agglomeraziun vegna acceptà? L'ura votescha gea. Vols ti che el vegna refusà? L'ura votescha na.